Ona toi fo I mai leo le. O la u talanoa ma le faasoa. Tātou te o lava I le lakapi Samoa. Io. Ala na alu pe le lakapi Samoa. Langa o lea la ua whaafongafonga le palimia ina ua mae ala na folasanga. Tali whaitau le sunga ya namula ulu. Sambi leota. A whai e mana na o e talo se fono whaatope tope wha le tausanga ale lakapi Samoa maona tai wata tau na whai I le taimile nei. Call an emergency annual general meeting of the lakapi Samoa and make amendments to the Constitution. And what are those amendments? Leo sao no sa omel palmia. Oh, iti fau. Wa politicize ma fa polkiki atoa le lakapi e pele I loto manganga o Samoa I le larurangi atoa le la manu Samoa. Malana au lakapi a Samoa. Fe mai ua fete nai o tau vala aunga. Lalo o tau vala aunga. O lo tau vala aunga. Ma le vala auina. O le o I le mauta fono I tia fau. O tau o sui fono le pale mene. Ai le o ni o tau tiute I no tau o mai e tonu I. Ina ia tava vai ese le porokiki a Samoa ma le pale mene. Ma I la tau e se ei to tonu le lakapi a Samoa. Ona I tau iai ase fai pule I tonu I le melea. O e whaile tau wala aunga I o, tau te maasangi lei, pia autala noa atu le mata, upuna I fia tau sanga. I've always said this. The political affiliation of members of parliament in the lakapi Samoa is not good. It's not right. Leave lakapi Samoa alone to the hands of other Samoan qualified business people to treat lakapi Samoa as a business. Ioi, o tau se sila la I melna. Ioi, whamailo maltala a nabula ulu. A whai o le whingalo leo le malo. I aua nei to iei sesi o mātou o sui whai pule tonu o le Iuni lakapi. Tātou woi whaile na. Ma tātou wolo e talo se wholutanga le vai fōsa o ale na. Talo se wholutanga whaatope whale tausanga le tebile nei. Sui le whaavai o le lakapi Samoa. Ave ese umala whai porkiki le iai. Au mai nisi ele onge tama whanau o Samoa e qualify ma iai o lato wanga waa. E whaatino ai ngā ruenga ina ia avea le lakapi Samoa o se pisi nisi e ola ma lau usiusi ma whanau ma iai ni polofiti e toe whawhanga ma whaola ai le atina e o le lakapi Samoa. Iwan. Le mea le nana tupu. Nau na lava o le saunoanga. Ma le fitelenga ia namla ulu. Sami leota. A nga I mai loa ma le lo ia si nia. Le tau whaia ma te wheo. Po le fitelenga foi a namla ulu. George Latu. Tasi o tamata alo le manu Samoa. Whai mai loa ma le saunoanga Latu. A nga I o I le palemia. E mata utia le tūlanga na o iai le veve singa le. Whai mai le tala a mata wheo. Whai mai le tala le ali lo ia ia namula ulu mata wheo. Former man Samoa George Latu. Tau tia i le saunoanga tu sao le li lo ia. Whai mai le tala le li lo ia. Tau iftionga le li palmia ma le malu o le sao whainga. A mai se foi lau kapeneta na ua umana whaatulima le fionga le li loia e matawheo George Latu. O lo whaanonoanga tele lava leo o lo iai nei. Leo a matua I pa uma o lalo lava I le tūlanga luas furu ia le whaatulanga ina o au ale lalo langi atoa lona luas furu. O tō wa I tamai au ia le ta alo nemo, o Brazil, o Georgia. E o lava ia Japani, e le se whai tau ngal manu Samoa e whai, la lewa maa o lunga lava. Le tūlanga o lo ia Japani. O le mawhai o na toi ta alo le manu Samoa, a ngā ilunga o se au, o le tier 1 po le tier 2.
Au ia I lunga le top 10. O le ape whai o le faasolonga ma le faatulunga ina o atunu o le larolangi malatu au lakapi. Samoa e tau vā I lunga I le quarter final ma le semi final. Lan me le oia. So li pala toi ti lava tātou le sao. I mau ai se tātou wava noa I lesi World Cup lea o lo fua nei. Le tātou sfulu ma le lima. Nowhere near. Le tātou tai toa fitu. Nowhere near. The third, second, and the first tier. O le whaatulanga ina o tātou au. Lare me ui ai. Waurangia. Pe a tau le ngore manu Samoa. Ma le lakapi Samoa. Awa o tātou le au sia. Standards mawalulunga ia. Le fola mawalunga le sa masani ai. O le ala le impact. Po le ala afianga. What are the implications of this? Ua le toi whātua tuaina I le atunu le lakapi Samoa malona taitainga. The lack of trust from the people of Samoa about lakapi Samoa. A mata mai ai la tau ia na teita ia mai ai. A mata mai teita fono lena te atu nei. Ioi. O ina na mata ina matua whaale tonu. The lack of trust of the country. The sub-unions lost their trust. Ta mai Iuni lakapi le whauai, le Iuni tele le lakapi Samoa, matua le aise la tō whātua tuanga. I le teita inga lena iai nei tu le epa. Whātasi ai mai la tō ia o lo iai le teime le nei. Whai mai, ma whāwau pēa le saunoanga le li lo ia ia matawheo, namulau ulu, George Latu. Mai o lesi mea matautia leo e nei lau fionga le li pānmia. Major sponsors have lost trust in Lakapi Samoa and Manu Samoa 15 and Manu Samoa 7s. Le ai se company millionaire le lalolangi e pei ona masani ai I le amatanga. O lato toe fia whaapipi I lo lato ingoa I le Manu Samoa. O ai se company upu anei. Le ai se sponsor to fia sau. Le ai ia tu tilo la itama I au ie. Tilo ia Samoa nale e lona lua sfulu iwa tonga. Tonga ia tātou te sava vali I ulu o Tonga, sava vali I ulu o Chile, sava vali I Spain, wawa ai I Amerika, ele se lātou tālonga. Rura kwai wa o au umane, te wang nā I Tonga ma Samoa, o lātou tālonga lakapi, a o au umane, Portugale nale sfulu malwha. Rura kwai sfulu malilima. Le United States o le lakapi Amerika. Chile o le soka. Tonga. O le kau ai ma. E longa sfulu iwa ia I tātou. Portugal. Se sila iai. Spain se pānia lele. Lona sfulu malfitu. Japani e lona sfulu malua. Georgia e sfulu maletolu. Se ia luatua ala I lunga se manu wha mole vava ai. I ngoa umane ina lau te itasi. Vai a fiti nale in the top 10. Australia, England, Scotland, and Fiji, Italy, and Wales full matas. Oila nae numero tasi le teimi nei pe o New Zealand leo lo iaile. O South Africa wa o lena man malo le last World Cup. Tula ia tuaile ma New Zealand ma Ireland ma falani le numero 5. Engelani Argentina le numero 5. Watasi le atunu o latu talonga fo le soka. Ia ma fiti le nale e tuiva e matautia. O ingoa uma io au I le tier 3 na lau uma pe wati ngā ila le loto fo leo o namulau ulu lea sami le oto. O malona lau. Ia. Fai mai ma le tala le. Le aise, fai mai le tala a matawheo lea le loia. Le ai fo I se whaatua tuanga o le malo ua iai nei. Ona o le sa a vea ma teitai fono mua whasino le nā I atu lepa, sai lele.
Lakapi Samoa does not have the capacity to find financial avenues and find financial revenues to fund lakapi Samoa. O ko kaiwawa ailana na umatuale na. Fai maletala amatawheo. Wata tau maono mea o na fai ni swinga. Mai na te langolangoina le fionga le li palemia. Ma le sau nuanga, ma le male lenga ua ta oto le mauta i le aso le nei. Le almena tupu. Ne umatu le na e whaasala vei loa na mula ulu sami leota. Wa pei o lea o le a whaise panga o le a tui me whai pelea na mula ulu sami leota. Tui mai ma me whai pelea na mula ulu. Mata wheo, George Latu. Ia oso loa male, oso whainga. Pasanga tuloa na mlo ulu lea sami leota lea te te whono le tō mau le te mile nei. Matua so whai ia le sunga le lo ia ia la tūma matawheo. Whai mai lo ma le tala leota na mlo ulu. Wai, o lea wa e tala noa mai mata ua ia sponsors. A o ai le commercial director. Le tangata na te sa ilia tupe. E maua ini tupe al manu Samoa. O lea te se ei le port, sa e iai le port. A o oe lista ngata e te le fono, te le sau le fono. A wa ai, mo tau fai lau, fai o leo tama sau alu lunga. O ai la le commercial advisor, ma le commercial director. O oe, nasa se ei le port. Sa ei to tonu le port. Ai e te le sau ni fono. Mau tau sile e lewa matana whetaui. E ei le filosofia whapea. Tangata te malamalama le iai. O i e te whaitau oi la ia lea o toa inga tangata ia tau te whafsangai. When the enemy gets into trouble, don't intervene. Ioi. A e lo tangata nei. Sa furitua mai I fautuanga le lei sa vatu, ai lātou te lea te lia ina. Lātou te whengaui ma wheato whai le ala. Ma tau ma whai e whaleanga le malo. Lea la ua maua tonu, maua tai e le tuli manu I. Le board a le lakapi Samoa, tai. Ma le komiti whaafoe o le lakapi Samoa whetau wai lātou I lumba o le palemia, ma le kapeneta, ma minister, ma le mamalu o isi sui fono uma, tumu. Ioi. Nā le tali a matawheo, namula ulu matawheo, George Latu. Nā le wingo nā tala o telefono. O te fono. O le whalawilave. Wharawe lawe tele o tau tō mai la ngā ruenga e whai. Ioi. Le tala le nā matawheo. Wha mai loia, aua tātou te la lafi. Ai ta tau o na tātou whai loa atu o leo o whasiri mai le malo o le ale me mana o mia. A o le ale vai fofo. Wha tali ia namula ulu leota, sami leota. E leo ni mea nai lote le teimine nei. Ma avatu lumo le palemia. So ia tau te tolo I o ma ave mea se I le palemia. Ua uto wawa ai le whetau inga leo wa whai te tonu le board. Ai whaalo longo ma sila mio ma tāpuai le palemia manana kapeneta. Ai manatua o le maota lea. O le board le lakapi Samoa ua tu lai le malo ma le palemia a fifio mai. I le vala au atu a le ua mai I sila le mele. Ia ma ai lai. Tu lava el palemia se I whai. Tu ua I lava. Whai mailo ma le tala matawheo. Le lo ia le lakapi Samoa. Le au alua se tu le epa sa te whono. Le angai I mea. Ala mea o tolo e ese o tau ia whai pule ma le board. Ma tono o le mele. O tau sisila I Samoa. Upu le upu. O le mata ngā la tau ia. Lea la watangia I tonu I le mea lea. O winga ia pe a whaifono. A wai fono within closed doors e le IECC, le se media, le intangata e otu tonu. O mea la ia le whai ia lauri ia pe a una fono.
Ai tau tala loa, masau notu le epa umalumal fiu la vale o tangata ina. Tasi al tala tu le epa, taipe o lai fai le HRPP, tai fai i lana kapeneta, malana fai ngā malo. Ai, living star, e te le mea le nei, pe whatau te le mea le nei, tau tala mai le so, wai lor me tau na fai, wha ma vai. Tu ai ngā pūlenga la hia leo o tātou tilo ne i eisa moa, e le taimi sa whatau teia ai, ia whiutanga inga nei, tangata nei. Tana winga, e misa leo ma le po e whanoi. O le mea la lea, ua tia i ai ma whata tia whapea i le ala, le tā wua o le lakapi sa moa, ma le whaia ni tonu le lei. E pule tutu, mea uma i tonu lea ua, o ta ngai, wa lava lea e whai ma moli mau i le fionga i le li palmia, ma lana kapeneta i le so, tau te lola me na o iai. Wha a lava loa lea moa, a le fionga i le li palmia. Na mula ulu sambi leota, ma na mula ulu matafeo. Fale o mavaenga ma outou uma. Wa punga mai foi fale o mavaenga. Tiki tafua i lisi tu. Ioi, pei fōringa mai e au ma na mula ulu sambi leota. Pe maia. Tō lau. Le tautua toto. I le lakapi. Ai nei manu Samoa. Sa tautua toto fo i. Outou sila ie. Did you see how the narrative shifted? And this is the kind of a great example. Now we can see deeply into how these people meet time after time after time, and the kind of craziness and behavior that is shown and implicated in every meeting they attend. Ya, tō wawaila i le bena tupu ana le la. Nga le ua viral atoa, wai loa atoa le lalolangi, le mea na o pū ma le anga ai, ma nongi le anga ai. Le pūlenga le lakapi Samoa, e ao na fua ia ne whaariali mai, i ta alonga tama le manu Samoa ma le taito fitu. Fua whaariali ia, e misa taitai. Whaari le pulu e lesi taitai, i lesi sui o le lakapi a Samoa. Ai valiano o mai sui o Iuni lakapi la iti ia e li poi ai, na o le saufa fai, ma whaalongo i leo la wadi i matua ia. Shame on you, lakapi Samoa. I'm saying that. I'm very disappointed. Nalan me fai. Eu fatu lauri, ia vai, mātou lau, tele me tau na tutuangi ai mātou ma whontanga i le so, tā ua mātou taimi, au o mātou o mai matulai, mai malo, mātou te o mai se i la vea i le lakapi a Samoa. Ioi, o mātou o mai, au te iloa lale o ma la lafi solo ma o le ilopo ani tala la fai. Leo o fatu ai, na mulau ulu leota sami. O e fai se faale lenga le Iuni le teimi le nei. Talo se fontanga ale annual general meeting ale lakapi Samoa. Fa ma vai uma o tau o sui fai pule o le pale mene i tia fau. O ese. Sa ili mai nisi tama whanau o Samoa i iai o lātou to mai. Maanga waa, whaapisi nisi e mawhai e na lātou sa ili nisi sponsors ma o mai e ngā lulue e lakapi Samoa. Be neutral. Remove yourselves and your political affiliation with lakapi Samoa. Tu iai le tu la whanau nai tonu al whawai. No more politicians in the board of directors of lakapi Samoa. None whatsoever. Stay in parliament i le maota i te whau. Mea leo a lei o na umi o na manongi le anga ma fumwha atoa mea. Tu lau whafonga le tunu. Lea o tātou wa ai iai le tafoe. I le aso le nei.
Ioi, o tātou mata, ma mai moa, ma whaafonga Samoa. Whea la le tō whāle aia. Whea la le tō whāle li pouia i nei le lakapi Samoa. Ma mana onga o le atu nuu, e mo mori atu le fionga le li pāle mia i taimi uma ma taimi uma. Ai ale a tau sa vele pese atu ai. Lava pea, lava pea, lava pea. There's no challenge to my opinion, whether it's personal. It's widely been heard by so many people all over the world for so many years, and now it has been proven today. Whamaunia le sole mea sa o pese atu mai i le tele o tau sanga ua mawai. Whamailo malpalmia. O le whaatali, a ui a te utou ma le tau whono, o le ale mea o iai. Wa uma, o na tali mai ia le IRB i la utusi. A le whaatali o tau, o na toi whai i leo lisi au tali o po whea leo o ta oto iai i lango tonu le tūlanga o le lakapi a Samoa. E matautia lava.